the more often we sit together and deliberate on our future, on our welfare, dinga ki het temna ki lungsetna ping dinga hin. Ichola initiation in ball rural women upliftment society ho. Amaho bo ngan se lovin civil society lamkai ho hivin chole ke ho eho district ni tileng chelanga southern districts Churchan Purahin Parzolahin MLA hozong nidanga chana tau khom di hom wang ke hepon tu chunga elected representative ho he veitum tabang ka tau khom tawin eho district as a whole development concerns ho hi hanlang isu chom yong le deliberate ka bol khom tawin hiche ho chu civil society organization langin jong nasata backup nin bolo apoi moin ikimu khom wa iki ho khom wa maban lampi roadmap ikisim pharo hitan kotilawa peace mila boipineo cha divisive exclusive agenda neo cha boipiding in civil society lamkai hojong ki gonda ta hitin elected representative hoyong iti tabanga eho ka ki khan na theya agenda ne elo le campaign theme elo le campaign ipiti dem agenda ne hoyong hi mipin reject ibolo wa ikigop khomo wa igamu ikihu khomo wa imabano lampi ikisim khom lo wa le koi macha midang in hung sim pi lo de heti hi imu chin saw hin het jong I het be di wa ka dei kha hin USA akhang to eti vin ipije akhang to miti ai le general discourse an za kha lo mai theu hin USA an cheng lut atam zo hi Europe religion lang hi yong le dogmatism ai lawai le radical fanaticism tampi ho dei lo zala lungge